Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Congress Racharia Song Atumpen Langtuk Apam Pathua Klam Along Mass Joining Program Ajaime Kedengpo. Nijang Karbi Anglong Lakha ke Thomchin Thong Constituency ke Parlu Langtuk Apam Pathua Klam Along INC Mate Congress I Asong Atumpen Mass Joining Ajaime Kedengpo. Bang so Ajaime Kedengpon Along Kado Kawi Bang Phokebra Pho Atum Chepa Ok Dun Rin Tilapen Alohi Sarpo Aman Pen Ake Hai Kleng Dun Ing Tilapen Ake Hai Ratul Teron Atum Chetong Dun Si Rat Aphan Non Kivang GMP election ahut Manghu He Pin Pen Ong Dung Vote Pen Congress a Party Aphan Pahai Ponang Popu Alam Ong Dung Congress Racharia Song Along Ke Kroy Arat Atum Aphan Ning Pathitika Amri Pen Hemari Bongrung Karbi Anglong News Dak Chin Thong Mondol Congress Hin Pen Mass Joining Ilitum Hapondo La CP Ilitum Keong Dung BGP Pen Ilitum Congress Along Congress Paning Kedok Congress Paning Kaching Sampen Ilitum Congress Long Cepa Ogdondo La Sini Ilitum Pini Pen Ke Dak Chin Thong Mondol Congress Hin Pen Ke Non Kewang Ji MP election Aphan Jakong Ache Perang Ponlo Kapang Tang Pono La Pen Pini Pen Cenglok Stame Aku BGP Pen Ongdung Ke Klembang Pubang Pietum Congress Along Nache Po Ogdonji Kewang Ji Aphan Anutin Stame La BGP Along Chin Thong Long Ke Klematum Rong Asu Pen Cenglok Mate Lidar Tum Sam Nilutum Manache Kontek Do Nilutum Men Kai Da Cingki Non BGP Atum Ke Kacobe La Pen Non Stame Pin Nilutum Meeting Long Stame Alang Tum Ke Mundit Na Khang Dun Hal Na Join Dunia Tum Men Stame Nang Tuman Ke Reson Kadang Pipe Reson Kadang Tan Pedji Pene Nang Tuman Kalat Theng Pia Klim Ke Suri Kep Kep Acek Na Pi Hal Tanang Pipon Pepu Hale Kap Heri Pana Join Ni Same Kisiman Radak Chin Thong Along BP Ke Claim Atum Non Congress Along Na Chep Ogdunji Tum Same Ake Sang Do Koglu Stame Hale He Tum Same Non Kosonsi Inud Amunit Pe Aphan Suri Kep Kep Yongsi Theng Pi Ke Pe Askim Pen Pi Pote Acek Pi Pote All India Namunit Aphan Nante Alatum Suri Kep Kep Acek Pi Unimante Suri Kep Kep Yongsi Pi Polote Asorkar masih duk det po La Sinili Tum Ke Kroy Tre Dakin Thong Mondol Congress Hin Pen Ke La Si Pin Ben Ke Kache Pang Tang Ponlo La Sinili Tum Pini Ke MP Aken Atiket Hang Bom Tum Same Joram Leng Sarpan Same Hang Lo Alang Li Kisu Do Kok Sidang Ke Tong Nun Re La Penil Tum District Congress a President Singteron Sarakai Pandan Tum Hang Lo Bon Stame Lang Ta Ahem Akisu Ngasap Do Te Sange Tong Nun Stame Nil Tum Bhaigo Me Pik He Pik Pen Stame Aphang Nilutum Along Karbi Anglong and Sil of Kikibom Nilutuma MP Barim Biran Singh Tiasupu Klengdun in Tistame Alang Nache Tongdun La Pen have East Karbi Anglong District Congress of Apen Ratul Eteron Sar Stamina Tongdun La Siniltum Pini Met Mesen Nilutum La Some Pichun Pono La Sinon Kewang Jelang MP Lesson Aphang Saminilutum Radak Chin Thong Longke Karbi Nepali Khasi Nilutum Jatiki Tomdo La MP Aphang Nilutum Hawang Long Same Pinia Rilia Sonatum Biji La Pen Pulo War Chin Thong Saminilutum Congress Kang Tang Arilia Ko Non Nilutum MP Aphang Bipon Lang La Sipin Nilutum Kadugawe Nangajon Tum Hanstame Alang Tum Bang Phoke Rapho Armuniltum Long Join Lo Alang Tum BGP Ben KOC Hadak Hala BGP Akisan Morsa Pusame Ajut Morsa Posme Kadugo Meso Chihiri Si Congress Long Join Lo La Sinilutum Pining Samjin Nilutum Laso Ame Nilutum Pachun Pone Ihum Cheke Ponbom Container Truck Bolero Neo Aphan Kepatong Tekang Phit Ajok Bolero Hem Konglong Kahenupon Nijang Karbi Anglong Bothat Lang So Pen Dongka Muka Matuwar Pi Ada Borthoi So Arong Adung Het Along Arkoya Chikloni Phaing Korap Ho Arni Kang Sampor Phai Truck Apor Malom Ihum Cheke Ponbom Container Truck Bolero Neo Aphan Patong Tekang Phit Lason si Cheke Ponbom Container Truck Abang Borthoi Pen Bothat Lang So Anat Ke Dambom Ahut Bolero Neo Abang Ta Bothat Lang So Pen Dongka Mukam Dambom Ahut Koson Kopai Kilang No Pen Ajok Cheke Ponbom Container Truck Abang Bolero Neo Aphan Patong Long Loklu Lapen Kevek Abang Phu Nang ke thandun ateng pulote Bolero Neo Atom Abangki thang ke chok che avi pusi nang thandun sita birta kirip dun long atengki kache thap atum lapen hem kong long kate war atum thang areng ahu ke so lapen ki thi ke jang avilang Bolero Neo Abangsi penang an na hok ponlu la so jo container truck ke vek abang Bolero ke vek atum ang bongsi chingwai chingsai ponlu Lapen Dongka Mukam Outpost along Birta PC Raikom Sai Khiatum Chepari Deng Ponsi Do Ana Sai Sitami Chepari Deng Ponlu Wothat Lang Sopen Hemari Bongrung Karbi Anglong News नाम अरशद है। कहाँ से आए आप?
हम हरियाणा से आए हैं। गाड़ी आप चला रहे क्या? गाड़ी का ड्राइवर गया, जब इसमें अड़ गया। गाड़ी का ड्राइवर का नाम क्या है? भाग गया ड्राइवर। तो नाम क्या है गाड़ी का ड्राइवर का नाम? मेरा नाम अरशद नहीं, है। गाड़ी का नाम नहीं, ड्राइवर का नाम बताइए। जो ड्राइवर भाग गया था ना, उसका नाम बताइए। मेरे फोन में ऐड है उसका। नहीं, नाम नहीं पता क्या आप? उसका नाम नहीं पता? नाम बताइए। उस सर मैं पहली बार उसको करके लाया। मैं तो यहाँ घूमने के लिए आया था। मैं गाड़ी के साथ नहीं रहता। मैं तो यहाँ घूमने का था। डीजी दिलवाया एक भाई को, उसके साथ। उसका नाम पता नहीं आप? नहीं। क्यों? क्या लेने के लिए आए आप लोग? ये बम्बू भरा यहाँ से। बम्बू? हाँ। कहाँ से लाए? ये बम्बू यहीं पास में से भरे थे। इधर से कहाँ ले जाएगा? इसको वहाँ ले जाएंगे, लखनऊ ले जाएगा। लखनऊ ले जाएंगे इसको। यहाँ क्या हुआ था अभी? यहाँ पे थोड़ा मोड़ पे गाड़ी मुड़ रहा था, तो गाड़ी में अड़ गया थोड़ा। एक स्कूटरी थी आगे, वो बार बार कभी आगे लगा रहा था, कभी हॉरिंग मार रहा था। तो सोचा कि भी ये फोन फान छिनाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नया एरिया, इसलिए थोड़ा सा उसमें टच हो गया। उसमें नुकसान हो गया कार में थोड़ा। आपके हिसाब से गाड़ी में मुड़ाव पे था, थोड़ा टुकड़ा रास्ता था, बिलोरो में थोड़ा अड़ गया गाड़ी, नुकसान हो गया उसमें। गलती हमारा भी गलती नहीं है, हमारे गाड़ी का भी इतना गलती नहीं है, थोड़ा सुकड़ा रास्ता था, इसलिए उसमें टच हो गया, थोड़ा सा नुकसान हो गया उसमें। इंजर्ड हुआ था क्या? Hamren along sitami ingdeng troxike brapho India Republic de arani misen pen talonpon. West Karbi Anglong ahempi Hamren rong sopi angbong rong hang pathua klam along pini arkoini phaing kora trok arni. Ingdeng troxike brapho kepleng India Republic de labangso Bharat along ri arlu pregjam adim along sitami talonponlu. Bangso ke talonpon ajay meg along man kedo MLA Dr. Numol Mumin pen det alama pangjar ponsi ke ongdung arat aphat lamthi parjupon. Son si bangso amaya long lakhai ingkoy ST boithalang so LIC MLA Rupsing Teron pen chenglok EMMAC satum sitami chetongdun. Lapen son thak si Karbi akhe along man ke thit parpik Karbi richo long sing rong hang pen chenglok man ke duatum chetongdun. Bangso ke talonpon amaya long West Karbi Anglong District Commissioner ahin pen pater piponsi mesen pen talonpon lu. Hamren pen Birson Ronghang, Karbi Anglong News. Yeah, today is the 75th Republic Day. All over India, we are celebrating. In Hamren also, in West Karbi Anglong headquarter, we are celebrating 75th Republic Day. And I would like to greet the people of West Karbi Anglong, people of Assam, and the people of my nation for this 75th Republic Day. So this day is significant because the Constitution was adopted on this day in 1950, and this Constitution protects us. Every right of the citizens of our nation are protected by this Constitution. So today, the Republic Day has got very much significance for the people of our nation. So I greet once again the people of our nation for this 75th Republic Day. Nilib Auto Association ahin pen Republic Day arani ketalondun. Lakhain korpho Nilib MSC constituency ke parlo choki hola sanglang ke hat picnic sport along Nilib Auto Association ahin pen chepater piponsi Republic Day ketalonpon. Bangso ketalonpon along Nilib Auto Association President Fabric Crow ahin pen mai chariponlu. Kenangsot alam thian secretary Mongol tok bipensi lamthi jaiponlu. Lapen motor ke veknangji aron hei hui kenangsot alam thian choki hola thana President El Timung pen ajok jumesen pen thanpon. Nilip pen Philip Tiso, Karbi Anglong News. Bukajan along ingdeng trok sike prapho Republic Day ketalondun. Arkoini phaing kora trok arni det pi adang pi along ingdeng trok sike prapho Republic Day ketalon. Son si Bukajan subdivision angkang pi aparman Bukajan pathua klam along ingdeng trok sike prapho angdeng Republic Day talondunlu. India angkang kadukawi aratami ning aklong pensi chepaduk ali kelong ajok det pi alama aphan hotman ki pi pen abang phutin tame det alama pangjarpon lason si Bukajan SDO Civil Debaruti Bora ACS Additional District Commissioner SDPO Rustom Ras Brahma Election Office Dimple Kaman lapen kaprek man kedo officer lapen ke the kidingatum chetongdun.
Ingdeng trok si kebrapho Republic Day ketalon pon along skulo sumar atum Mars Pers kedam kachepate along kechengsi anong e Vidya Sagar Junior Secondary School second prize Pranab Jubilee College third prize Bukajan College Best Discipline High Mountain Junior College satumbensi nong e chepalong ponlo. Son si Ingdeng trok si kebrapho Republic Day ketalon pon along pregjam akhi pen Karbi Garho pen kapre cultural dance ke kanchepaklang dunsi mesen pen si bang swamai pachun ponlo. Bukajan pensar kurube Karbi Anglong News.